Da li ste ikada razmišljali koje su posljedice uticaja društvenih mreža na mlade ljude? Koliko se izmenio način socijalizacije, stepen motivacije mladih i kvalitet njihovog mentalnog zdravlja? Digitalizacija nas je primorala da neprestano budemo na internetu. Na taj način prenosimo svoj život na digitalne platforme u cilju obrazovanja, deljenja ličnih podataka i multimedijalnih sadržaja, poslovanja i zarade, kao i komuniciranja sa drugim ljudima iz različitih delova sveta. Ukoliko to ne činimo, imamo osjećaj da nismo prisutni ili da nešto propuštamo. Živeći u virtualnom svetu, čovek je stvorio drugu realnost, odnosno svoj život prilagodio pravilima društvenih mreža. Prema statističkim podacima, početkom 2024. godine utvrđeno je preko 5 milijardi korisnika interneta, što je oko 66% svetske populacije. Prosječan korisnik interneta provodi 7 sati dnevno na internetu. Ukoliko spava oko 7 do 8 sati, prosječan korisnik interneta provodi 40% vremena online, dok je budan. 93% ukupnog broja korisnika interneta koristi društvene mreže. Zašto ljudi teško komuniciraju? Promene u ljudskom ponašanju nastale posredstvom društvenih mreža najviše se uočavaju kroz socijalizaciju. Oslanjajući se na internet, čovek gubi osjećaj za druge ljude i zatvara se u sebe, što dovodi do otuđenosti, gubitka empatije i zainteresovanosti za druge. Te promene se prvo prepoznaju prilikom direktnog kontakta sa drugim ljudima, kroz nesigurnost, nelagodnost, izbegavanje kontakta očima i teško snalaženje u konverzaciji. Ovi pokazatelji vrlo lako mogu da pređu u anksioznost. Glavni uzroci anksioznosti su stres, zabrinutost, napetost i strah od iracionalnog. Društvene mreže su doprinele da ona bude zastupljenija među mladima. Zatvorenost i otuđenost ljudi, kao posledica korišćenja društvenih mreža, u velikoj meri pospešuje razvoj ovog emocionalnog poremećaja. Takvo ponašanje dovodi do toga da osoba gubi svoju društvenost i socijalne veštine i u krajnjem slučaju postaje asocijalna. Anksiozne asocijalne osobe većinu aktivnosti obavljaju samostalno, ne vole da pričaju o sopstvenim osjećanjima i imaju samo nekoliko bliskih osoba. Ne znaju kako da ostvare dublji kontakt sa drugim ljudima jer se plaše neuspeha. Pridržavaju se svoje zone komfora, pa ih okruženje smatra zatvorenim, čudnim i nepouzdanim. Posmatrajući sebe na taj način, kod takvih osoba postoji verovatnoća za razvoj depresije. Zašto je motivacija važna? Svako od nas teži da izgradi svoj status u socijalnoj sredini koji pripada. Ukoliko okruženje bude pogodno, stepen motivacije će zasigurno biti veći, jer ljudska priroda teži ka tome da bude prihvaćena. Motivisana osoba je istrajna, usredsređena i posvećena odabranom dostignuću. Ona se strogo suprotstavlja osjećaju bezvoljnosti i tuge, a posebno sputava neuspeh. Motivacija diktira unutrašnji podsticaj čoveka koji kada je aktivan omogućava da mozak radi punom parom. Ona kod mladih ljudi najčešće manjka zbog straha od neuspeha, lenjosti, nedostatka samopouzdanja i borbenosti, kao i zone komfora. Za buđenje motivacije kod mladih ljudi najvažnije je razvijanje radoznalosti, istrajnosti, koncentracije, ali i ljubavi prema sebi i drugima kako bi postao zdraviji i funkcionalniji. Međutim, društvene mreže u tolikoj meri oduzimaju slobodno vreme mladim ljudima da su potpuno poremetile stepen njihove motivacione angažovanosti. Mladi u virtualnom svetu vide zabavu, beg od realnosti i spas od sopstvenih nezadovoljstava u realnom svetu. Izbor da slobodno vreme u potpunosti iskoriste na internetu postaje sve učestaliji zbog svih mogućnosti koje digitalna tehnologija pruža. Iz tog razloga mladi gube i želju i volju za napretkom, usavršavanjem i učenjem. Kako sprečiti potencijalne probleme i posljedice koje nastaju prekomernim korišćenjem društvenih mreža? Kako bi doprineli očuvanju mentalnog zdravlja, potrebno je da kvalitetno koristimo slobodno vreme, da izbegavamo korišćenje mobilnih telefona i računara onda kada to nije neophodno, da se povežemo sa prirodom koju često zapostavljamo, da budemo prisutni u sadašnjem trenutku i manje brinemo o tome šta je bilo i šta će biti, a više o onome što jeste, da osluškujemo sopstvene misli, želje, ali i probleme. Tako ćemo imati zdraviji odnos sa drugima, ali i sa sobom. Isključite internet, otvorite oči.